Hakawe ke jingja basngau shirkai, hakaba ki runar bamla itu satya, kila penyap dusman ya uwe uhebret badang shipos nam karta, ubasong basa hasnong tangar ribhoi, hakawe ke jaka klau kabadon hajan jong katai kasnong. Kadkum ke kubor balayo lum, kani ke jingsha penyap kalaja haka khat pratarik rempang, bad ya kamet jong ute uhebret, lalap hakapor nyau baji jan miet. Shu ute uhebret bam shem penpau ya kakerteng ubadang shipos nam karta, udai ubadang puli haka kelas 2 haka we ke LP school hasnong lor, udai ukhon basau jeng uba senshar nong henda bat kakong dio namar banyang. Ukpa jong ute uhebret ulayat ho ba ute uhebret ulami nala yeng haka singi sajan berki paralok, hendrei uklam wan pa yeng shu, deitat haka singi ublei balalap sendon ya ka met jeng na kateka klau, hajan kateka snong, rengkat kidak mong haka dur khamat. Na kalyang ki kimi ki kpa jong ute uhebret bala sya penyap dusman, kila ujor daka ejahar ha patar kema police station, bat na kalyang ki bor pulet kidang yat ka jing tokit ban lap eki briu ki badon keti, ha kanika kam penyap dusman. Maria yo jing tip halor kateka jingja, na kalyang ki pulet ka pathar kema police station kila let mar sya kateka jaka ban penlong ka jing tokit. Ya ka met jong ni uhebret la ra no sya civil hospital nongpo ban le ya ka postmortem, bat haka khat khandai tarik rempang la IT no ya ka met sya ki bahayeng hasan.